Ya muraho neza bakunzi ba filime My Daughter. Disi wa musore wacu ngo ni Hunter mu gihe yaragishaka uburyo araza gutinyuka Garaferi we bita Nkuranga na mama we kugira ngo ababwize ukuri, ababwire ko ari wowe wabyaranye na Vumiliya, ababwire ko umuntu bita Isabella yabasize mu rujijo, ababwire ko ibibazo bya Isabella batagomba kubishira kuri Vumiliya, umuntu bita Michel we kubika ibanga ry'amakuru yabonye, kubika ibanga ry'uko umuntu bita Nkuranga ari we washimuse umwana wa Vumiliya, byarangiye bimunaniye mu ibanga rikomeye. Umuntu bita Michel abwira Vumiliya ko umwana we ari kwa Nkuranga, byarangiye umuntu bita Michel abwiye Vumiliya ko Nkuranga ari we wamushimutiye umwana. Umuntu bita Vumiliya akimara kumenya aya makuru yatunguwe cyane, aba nk'ukubiswe n'inkuba, aravuga ati we na mama we agahinda bari bamazemo iminsi wenda kagiye kuba kashira. Umuntu bita Vumiliya akimara kumenya ko Nkuranga ari we wamushimutiye umwana, bitewe n'uyu mugore ngo ni Michel waje kuba amena ibanga rya Nkuranga, wari waravuze ko umwana wa Vumiliya azamurerera muri shambure gusa, umuntu bita Vumiliya atazigera amenya umuntu wamutwariye umwana. Byaje kurangira umuntu bita Michel amennye ibanga, abwira Vumiliya ko Nkuranga ari we wamushimutiye umwana, umwana wa Vumiliya ari kwa Nkuranga. Umuntu bita Vumiliya akimenya ibintu yahise ahamagara Hunter amubwira ko Garaferi we ari we wamushimutiye umwana. Umuntu bita Vumiliya yaje kuvuga ko agiye kuvunira mu mavi kuri Nkuranga. Umuntu bita Nkuranga agiye gusanga umugore we Isabella muri gereza, kubera ko ibintu Nkuranga yakoze yasubiye mu cyaha kimeze nk'icyo umugore we Isabella yakoze. Umuntu bita Hunter nawe avuze ko noneho abonye akanya ko kugira ngo abwize Nkuranga na mama we, ababwize ukuri, abakure mu rujijo Isabella yabasizemo, aho Isabella yababwiye ko Vumiliya ari we wibye umwana, kandi umuntu bita Vumiliya ari we wamwibyariye, yaramubyaranye na Hunter, ari nabyo Hunter agiye kubwira Nkuranga na mama we, akababwira ko ari we wabyaranye na Vumiliya, akababwira ko umwana ari uwe, kuko umuntu bita Hunter yiteguye kwakira ibiraba nyuma yo kuvuga ukuri. Byose yamaze kuba abyitegura. Naho umuntu bita Michel we akomeje kugenda atekereza ko umuntu bita Nkuranga ashobora kumuvumbura, ariko Nkuranga agiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane, kubera ibibazo byinshi umuntu bita Vumiliya agiye kumurega. Umuntu bita Vumiliya yari ari mu gahinda gakabije, bitewe n'uko umuntu bita Hunter yari akomeje kugenda amucurira, amubwira amagambo mabi yo kumubabaza gusa, yo kumukomeretsa umutima. Umuntu bita Hunter nawe yaje kuba avuga ko araza gukora igikorwa gikomeye cyane cyo gusaba Vumiliya imbabazi ku bw'amagambo mabi yamubwiye. Umuntu bita Hunter yabwiye amagambo akomeye cyane umuntu bita Vumiliya, aho umuntu bita Vumiliya na mama we bari bamaze kwiheba, ariko kubera amasengesho ya Vumiliya na mama we biza kurangira umuntu bita Michel mu ibanga rikomeye abwiye Vumiliya ko umwana we ari kwa Nkuranga, Nkuranga ari we wamushimutiye umwana. Ngira ngo ibi bintu by'uko Nkuranga ari we washimuse umwana wa Vumiliya n'umuntu bita Jeanne yari yamaze kubibona, kandi na Jeanne gahunda nta yindi, yari afite gahunda yo kuba yajya kubibwira Vumiliya na Hunter. Ese guys, murabona umuntu bita Vumiliya ibintu agiye gukorera umuntu bita Nkuranga noneho bazabyibagirwa? Umuntu bita Vumiliya yavuze ko agiye guhuruza polisi ikajya gufata umuntu bita Nkuranga, agasanga umugore we Isabella muri gereza, kubera ko umwana wa Vumiliya bamubujije uburenganzira bwe. Murabizi ko umuntu bita Nkuranga yari yaravuze ko umwana wa Vumiliya azamurerera muri shambure gusa, kugira ngo hatazigera hagira n'undi muntu uba wamubona akaba yamenya ko Nkuranga ari we washimuse umwana wa Vumiliya. Ariko kera kabaye, amakuru yamaze kuba atambuka, ibya Nkuranga byose byamaze kuba bimenyekana, aho umuntu bita
Vumiliya na Hunter bagiye gutangira gushora ikirego mu rukiko, bagiye gutangira gushaka ubutabera, umuntu bita Nkuranga akaryozwa ibintu byose yakoreye Vumiliya. Umuntu bita Hunter yari yatangiye gushwana na Vumiliya kubera ko Vumiliya yabuze umwana, ariko ubu ngubu umuntu bita Hunter yagarukiye Vumiliya avuga ko araza kumusaba n'imbabazi, ndetse ko nta n'undi muntu azigera abana nawe utari Vumiliya. Aya ngaya ni amagambo umuntu bita Hunter yavugaga. Guys, nk'abakunzi ba filime My Daughter, nk'abakunzi bishimiye ko umuntu bita Michelle yatanze amakuru, mwandike ibitekerezo byanyu hasi muri komenti, mwandike ibintu mwifuza ko umuntu bita Vumiliya yakora nyuma yuko yamenye ko umwana we ari kwa Nkuranga. Mwandike mushimira umuntu bita Michelle wabashije kugira imbaraga zo gutanga amakuru. Murabizi ko umuntu bita Michelle bari bamusabye kugira ibanga rikomeye cyane ku buryo nta muntu uzigera amenya ko Nkuranga ari we washimuse umwana wa Vumiliya, ariko kubera Michelle yabonye umuntu bita Vumiliya ari mu gahinda gakomeye, byaje kurangira umuntu bita Michelle kubika ibanga bimunaniye, biza kurangira abwiye Vumiliya ko umwana we ari kwa Nkuranga. Ngira ngo umuntu bita Jane na Michelle n'ubundi nibo bagendaga bashaka amakuru, yatumye umuntu bita Vumiliya atsinda Isabella na Nkuranga mu rukiko, bikaza kurangira urukiko rwanzuye ko umuntu bita Vumiliya bagomba kumusubiza umwana we. Aya yose ni amabanga ya Isabella na Nkuranga umuntu bita Michelle na Jane bagendaga bashakira Vumiliya, bakayaha umucamanza Maître David, biza kurangira umuntu bita Isabella atsinzwe. None n'umuntu bita Nkuranga bagiye kuba batanga ikirego mu rukiko, bavuga ko yasuzuguye imyanzuro y'urukiko. Murabizi urukiko rwari rwanzuye ko umwana agomba gusubizwa Vumiliya, none umuntu bita Nkuranga we yagiye kumwiba, yagiye kumwiha, nta muntu umumuhaye. Guys, iki ni icyaha gihanirwa cyane, aho umuntu bita Nkuranga Maître David agiye gutangira kumushinja ibyaha byinshi birimo kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ibyo muzi nka human rights. Ibi byose akaba ari byo umuntu bita Nkuranga bagiye gutangira kumurega. Mbere yuko umuntu bita Hunter ajya kurega garaferi we bita Nkuranga, umuntu bita Hunter we agiye kumanza amubwiza ukuri we na mama we, ababwire amabanga yose Hunter yari amaranye igihe kirekire ayabitse ku mutima we, babwire ko ari Vumiliya babyaranye, dore ko ibi byose umuntu bita Hunter yari akomeje kugenda agira ubwoba bwo kubivuga, yari akomeje kugenda agira ubwoba bwo gushira ukuri hanze. Guys, rero nk'abakunzi ba filime My Daughter, mbere yuko tuza dukomeza ngo tumenye ngo ni ibiki bigiye kuba kuri Nkuranga, mbere yuko ibyo yakoze byose bimenyekanye, ndagira ngo twibutse gukora subscribe nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel y'ubwenge yitwa Big Bless TV, ibagezaho utuntu tw'ubwenge umunsi ku wundi. Ukaba utarakora subscribe, reba munsi y'iyi video aho handitse subscribe, ukandeho, ubundi ukandira like. Mu by'ukuri nk'abakunzi ba filime My Daughter, murabizi ko tugomba kudevelopinga filime yacu My Daughter tukayiteza imbere. Rero mukande na like, subscribe, like, share na comment, ni ibintu by'ingenzi nk'abakunzi ba filime My Daughter bagomba gukora, ubundi dukomeze twubake umuryango mugari w'abakunzi ba filime My Daughter. Umuntu bita Nkuranga agiye gukora ibitangaza bikomeye cyane, kubera ko umugore we Isabella wari utegereje ko umugabo we Nkuranga azamufunguza. Umuntu bita Isabella agiye kubona umuntu bita Nkuranga amusanze muri gereza. Ese guys, murabona umuntu bita Nkuranga ari iki azasobanurira umugore we Isabella umunsi yasanze Isabella muri gereza? Guys, ibi byose ni bimwe mu bintu abakunzi ba filime My Daughter bafitiye amatsiko, bakeneye kuba bamenya. Mu by'ukuri ibi ni ibintu bitangaje cyane kubona umugabo n'umugore bose bafungirwa icyarimwe. Rero
murabyumva ko ari iby'agaciro kugira ngo mujye mubona amakuru ya buri munsi. Icyo musabwa ni ugukanda like, mugakanda subscribe, mugasharinga mu magurupe ya WhatsApp, mugasharinga kuri social media zigiye zitandukanye kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari w'abakunzi ba filime My Daughter. Amakuru yose mujye muyabonera ku gihe, nta makuru abacitse yose mujye murayabona, mumenye ikigiye kuba muri filime yacu My Daughter, mumenye ese ni ibiki bigiye kuba byakurikiraho, ese Nkuranga bagiye kuba bamukorera iki, ese umuntu bita Vumiliana Hunter ibyabo biraza kuba birangira bite. Ibyo byose ni ibintu musabwa